Wazalendo watukufu wa Komoro, rahma na amani hoju yanyu na zimwendeleeni. Dobe hazen tosaza salamu za hatu rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komoro, kwezi wa Komori mjundro wanze nanu wa jundro ndani. Ngar aminio yokana ensi inu inui hatu sonsi pia. Na singar aminio yokaya harumai miji ya hatu wa rizaya warihanti za mazamba. Basi baada warihanti za mazamba ngabo shamba ikao lo shamba la mbao linu shamba la manyahuli ilo hena mru yetu sojwa ya renga ya luza shahena mru ya ujwa halimi hena mru ya ujwa renga plasi hawaha ebonge lelo yinu siwa Komori sonsi pia ngar aminoke Komori ya hatu inu linu shamba la hatu sonsi pia shawajau ri amini ya kana nyinyi domo arengeshi unga shinu ilimlime mribe mavuna na mpartage haku baese yandiso sinyalewa na singa sina zinji za wambaba wakomori na mpartage ba video yandiso sinyalewa no ngasina zinji za uzambaba no banura kanti bana kwezi taifa la Komori kwezi wa Komori rilio bana ngar aminio kana karna ujua rirejeziwa haruma wakati ya ukoloni karna ujua rirejeziwa wakati ya hofaume wandu wadora lo haruma futako na fute rijaramba ukati jau sidi hali hiyo entinu nui hatu sonsi pia mi uzamba ndondondo ya ukana linuti shamba la mtsuje linuti shamba la zali indensi ya hatu ewange sianzani juwe au ni mrongoze manatsi wono ngenyi wandu mwambanga msutenewe mbaye zinu ebanu le kohorola hindri ebanu shihayasha hindri mwone saukaya lebunjilio la pangwa na mzee wa hatu mzee Ashraf zinandrongo za mafiti eshi haya shamkaza ni hindri ele pefu na muhea ni hindri baada zuza mafiti mwele wanro ya ukaya monole bunjilio la kaula la kapari juzi mramua na nyinga mrindindao aukeka kamtsuri ndindra kamjajo haba numdoha mapefu kamjajo jaba numdoha shihaya shema na muhao shihaya lelo dabu mwaelewa ke mwana mkomori kaja kubali yake haruma utwana abongelelo yinu ulado mwando shabo mwisora ha na singari ombao ema opposition wala muhe wapange bunjilio haruma ensi ya Komori ya hatu rimonese nukane nsinu ya hatu sinanyi rimonese ni ukaya ensinu ya hatu sinanyi mzee watu wa Shirafi afanyale bunjilo lila juzi shanga monao eshi haya shamuheani lepefu la muheani hani hata nsujwa na mbeganyi wandu hindini lelo yinu ngamwelezao yauka eka mtsuwana mzee Ashirafi hende harenge washenzi zonyide mwazamba rikubali Ashirafi hende harenge makrimineli rikubali au kabanu krimineli yewana na krimineli ikale lo mzee wa hatu Ashirafi hende harenge makrimineli wazungu wajewa wanenema krimineli warengensi hatu ikamze wa hatu mza Ashirafi hende harenge washenzi wajewa waneno washenzi ntrado warengensi hatu hakaba numshenzi yuwana na mshenzi amandaye linu jawabu
au kamjani masuala banu inu densi ya hatu kabatsi wandu wajoja banu warisize ritsojoja rawajibu ritsojoja rawajibu alimwambia one lelo inu mkaurongowa mwamba ukaya banu abahange bido mjipanie bari panga nkodo siti wandu wankodo akasira mbangari wanone mbaye zinu sikaridorwa hitswa we wazamba ukananga mwanzo mjipanie haki yao haukaya we mwengoni mwandu wauwa Abdunaswiri nguna mrehemu mwana nyase mwali we wakahamba ukayange bido mjipange haki ujipange haukanyima krimineli shakar numbani nafasi karna umbani nafasi haukaindensi hatu ebonge inu densi hatu vanu ikarja vanu wajibu rirongowe rambe ezendo nai nezenda onro shawajau kamtsuja vanu mwahamba ezenda onro ndazivi ezendo nai ndazivi haukawe sayori jokubali ya ukakweli ngasi harumwa demokrasi kweli likubali ya ukana ngarjojo hambeza akiri neza tsukiri aukaya ni wandu ikao ndo mkoja ba ema sikiti fumadziro nga ba nyika mshindi mwahamba eza jomolwa no abo kabatsi za undwa na mjebanu mjemrambiye izo azali yafanya harumwensi ya hatu yastahilishe mwanansi bamjo mwambiani izo azali yazijomoa vanu handani nyiwonesa le jumba la l'hôpital el maruf na mngunanze le jumba la l'hôpital el marufu likela hanyu nimdefande we mbaye zinu Mnyezi mguna jenglie sirahima banu riwanao ne mbaye zinu o sikuri jo uremesheha za tumba mpaka Mnyezi mguna rirenge rare jenda rumwele dahula l'hôpital el marufu na likela hanyu nyiwandu mwanao nemba nyiwandu mdefandeo embaye zinu le dahula el marufu na likela hanyu kamgo abenze izo ni mambiyaoni na mjebanu haumri lalike majadiliano bangar johuja ezahe si de mbabi za wanru ngaranzo mru mwenzankili ulo nambankili harumemba ezinu yari pare haruma majadiliano yaje ambeza fanyishia vanguna mbeza tufanyishia yambezo azali ya unda vanguna mbezo azali ya jomoa clear basi wakomori aukaya ngani mambioni lelo inu majilis yafanyishi hao mijini hatu majeleo yafanyishi hao mijini hatu zejwi njema za naturel zifanyiwao no wanasho hatu wa baraka walonga zijabanu wasome haruma ekol tekniki ya bandama jile tsandraya yo sambide duwajaniyo wanasho hatule lo wajwao hopia wapisha wanro mahao wafanyilia mbabizaji njema za natureli wasome haruma ekol tekniki ya bandama ji azali haja hetashonga hebaya ya mwandu lelo yinu magari ya hanyu emana yalala dabo Buruhani Hamidu yabu wa ekol tekniki hambu azali hajazibaya wakali kodi Buruhani Hamidu hajaonoke mwana muhambu yatisemoroni ya jende ya remani gari ikangu remani gari na remani gari hambu elikoli yobu azali huja kuibaya namjie hawinji mwishie baba nunge bidorido jibu owandu wanu lelo inu bake peshi ya vwaju yejo kerenge mwana mkomori reya njalikoli reya tsunjalikoli hajofanya hazibala
azali hebaya ebanu ze projet zahanyu mdefande umbaezi kamjabanu mwaja mwadora mbiyezo azali yafanya basi ngarjomwa bianizo ya jomoa ngarjomwa bianizo ya jomoa mkauzone sabala yakaya mzee Ashrafi nafanya mabunjilio hata kanoka sawa nazali ngari hombelea ubwa Mwenyezi Mungu ngari hombelea ubwa Mwenyezi Mungu tina zimshindao eka Ashrafi bwa Mwenyezi Mungu ngojo umnike uraisi bwa Mwenyezi Mungu yake hamazali Mwenyezi Mungu na jenilie utini Ashrafi wa uraisi huu haumobele ya mauduti huya kiyama atundane na tabu haukando uhombele ya Mwenyezi Mungu eka Ashrafi hoi demrujoka uja yake harumwensi hatuyunu yake sawa nazali Mwenyezi Mungu ati hube uraisi bwa Ashrafi haukaya kartu hanza mauduti huya kiyama wende wahimiswa homdo mzima wambe ngonjiyo homro ni hunu bahu kayabo roho za wanadamu zikautolwa nawe ukadhwa maana yabo owakomori kwa jaka uhunda majiwa hanwa nawe ukayabo owakomori kwa jaka uhunda mwenjewa uniha nawe ukayabo owakomori kwa jaka usoma nawe ukayabo owakomori kwa jaka uhunda unono nawe ukayabo owakomori wakaurengwaze maliza hao no wanansi zangamiziwa nawe ukayabo ewe ngari hombela ubo Mwenyezi Mungu ngari hombela duwa ubo Mwenyezi Mungu eka Ashrafi mtukufu ngojoka uja umnikezi yake sawa nazali Mwenyezi Mungu utimnikeyo na mwambe amina bwa Komori babo rivukisha mzee watu Ashrafi ekale lo mzee Ashrafi ngujo yarenge zoma na za wende sansi yake sawa nema dhwalimu nane guvernoma ya hahe wake sawa nema dhwalimu wahemba guvernoma inu bo Mwenyezi Mungu utinika Ashrafi utukufu ni Ashrafi miti mji yekanji shanga ni mwambe lodu wa njema abo tsikanza nje ni mwambie nukaya ni wandu mwambao kana Ashrafi kana ukasa wanazali hakika au kaka mjaporo shoka Ashrafi wa hitwa kanjaporo shoka Ashrafi paro kabanu harabase maliza daula kajaporo kana dhomano wanansi wakakwa uniha kajaporoka na dhomano wanansi wakakwa undu majiwa hanwa ngekwezi watukufu wa Komori inu densi ya hatu lazima rijeba nurido jibu lazima rijeba nurido jibu babanu kamruha hundu majaya honziani mruse diya watukufu mesilamu mru ya beya inde mano kana rijabanu rijipanga ya ujarido beya emajaya ya tambala munziani shangari mwambia ni bwana zijana mwahima banu lelo mdefande wembaye zenu amanzo ni mwambieni ukaya Abdu Swefu hakandahu hakawurinditse nsinu yeshe hani hakandahu yekiki hakandahu hakadha wakadha hei wanazijane msijeba anubanga mundora aliziwizili mpwezi twamlata na mweshele ukanaba nungabolelo na maudu izori mwambi yaoni ngasi wadzima hensi hatu au kaya indensi hatu karna ujua rike karjaba nurazamba harumwensi hatu emruo kati emonge kwezi watukufu wa Komori nga mrongozo mnaijana nga mrongozo mnaijana wamba sharani shairi amfikirola wa shinzuani huone sabala ndono ya ukana Komori bai
sha ekomoriba hinawe hauka rishukuria le bunjilo la tendelwa na mzee wa hatu mzee Ashrafi nane mwana Nyasifa Haridini vati na udiwa zo wakomori wanti pia walula le washukuria sharan zari washelezize wewe bo sharan shaheri ranzari wambie ukana huone sabala ukaya ye komori bahi ba Ashrafi harenge wandu maduhazi ewe kowe mwana mzuani sambinge balangu fobala ebanwe mana utoshinda wahundra mashababi wa nzuani watwandu maduhazi washinda walibere sambe bala hindi shazinu pia ndo unafiki wa hanyo haukawe jindu jinafiki we jindu jinafiki banu ngwaje liale bunjilo la mzee watu Ashrafi likaubenua wanafiki likaubenua wandu watswa hindu likaubenua wandu washangiri yao embaye zinu kese faida personnel sao ngengari mwambia oni na mdoju wezo mrongo wao bensi hatu ya maji ya utushinda yarenga kopwa rajarabe ye maji ilira jojo hundanzi ya rabira mwati jebanu hajamba mafitsi na ulabana ujinga kwezi ingengara mbao inu densi hatu karna ujuwari shangaye ukaya ngasibanu panzo na maha ngari kozawe mwanamko moringo kozo shema sikitifu madziro duwana nyasi wakomori walao haulaya wajaoba waenshoba shema sikitifu madziro ngwajo ujabwa bo garaji hangu wajambe ukana bo desire bana meshanga madziro kari rongowa angari jori yaho fungwa yewa esa banu mimi titolwa fidi ya noanza ya hau mititolwa fidi ya noanza minga aminu kami mwana mkomori nga mkozo linuti shamba la mtuje linuti shamba la azali kana ujua zemaliza hensi hatu zirengwa zidoni kwa mbabiza wandu besha kwa tuanza rudamba mbabiza wandu shangari juzamba haukana wowo wakansi banu ya ufedhehi na dharau sha kwa tuhanza wani kwa dharau na fedhehi ngenga rambao indensi hatu banu nuansi pia nga mjao banu mwenjamwe hambe zomanzo mwambe sisi mnikani enafasi ya unyamazi mrenge mrivahe zenyiso ya unyamazi mrivahe ezi ungo besha mnyikanga la madzi na mrenge mrivahe ezi ungo shabanyu na mwelewe wakatiri jonya besha madzi ya dakika nzima rimbahani nsiche mwamba ukanaringa mwanzo mwane shari mwamba ukanaringa na mizinga yabo je yabo banu ngasi haru mwazerezo zinu ngari juwao ya ukana banu si ribu wa entreprise si wanuri wanao nembaye zinu ribu wa entreprise shabu wako murika mtuzi juwa ukaya entreprise rabu wandai de entreprise nabu wa mimi Desire de entreprise Faridini yebuwa de entreprise Swabahu yebuwa de entreprise Shamwini yebuwa ukaya ekakari jarongo wa banu wandu wajabanu wa adeya kwa na 100,000 aboribu wa societe ukawandu wanu animwambioni ngwaona hama krono mimi tsamba ukaya wandu ambese kwa tuli wa sawa wandu wa defandewe mbaye zinu kwa tuli wa sawa wanu hama ngabo krono mana ngabo hama bafanyiwa krono za hejo shinda jabanu hahezale jiaku hau hadeya wala ngena salweri baz ijoka inji rahane mwana nya utujo shinda ya hezaleji yodeli mimi nafanya za analizi zangu tifanye namna hii kabanu ngabo salweri baz ejo shinda jabanu hamba kufuru haku nejo shinda hezaleji haku aniwoka na uliwa sawa ne mwana nya utushinda ya hezaleji shangarambao inu densi hatu nchapashi ya narenga japa wana trawa
jowa naama wakawahara lelo ambao kana siti wandu odo walo wandu bawarenge majapawa watawa na oti mabani hatu haukasiri kingia ngasibanu harumwensi hatu inu karja joshindwa ni rali zumengo birandaru za urenga japawa ntawe shatsa mbabitsi de mdunjoka utawa harumwensi ya hangu ensi ya hangu ngebadili hao au ngamwendo kiyama ensi ya hangu ngebadili hao au ngamwendo kiyama dzima yabo sha Tanzani mweshelezi zenu ni mwambie nukaya lelo inu rilo kinyu menembaezi rambao ima hoza rirema wensi hatu kamkaradhi ni wandu mdefandeo embaezi inu mwahundrana mna ya huidefande au kabanu eka kufuru kamna urishinda ekadharau kamna urishinda nane kazi jaza mihono wallahi no kamna urishinda ebongena rihunde namna ribirane basi wakomoriso ntipia rijehensu kana ebazi ndo ujabanu rilapizane no muhandu zatu banga ridoshinda ebanu namna mjoja membwa juu mje mjuwezo hatu yode namna njojo mjini hanyu ni juwezo hanyu na mwambe Claire simgwajela sikaridora zidwa sikaridora kufuru she atwari ndanyi mwambi wa kufuru nzima kama mwanzo muhime mwane na mwambe na mfanye video nyi wandu mdefandwe mbaye zinu mwambe ukanarika ujari ujibu budizire rangulelo kwa mrujore mamwananya shanarike harumwa bangano la fedhehi romo handu zatu ranyi bangar joshinda ngamdodo hende membwa juu mwende mwajuwe ho handu zangu zetwabia za ho handu zangu wangu ni jemo handu zanyu Claire bainde nsia hatu kwa mdu shangazo mdu na mfanye video mwambe ukaya suha inde nsia hatu ngari heyao banu habangano au ngari himao banu rihebanu hawana nkode Bay iliye joka hufa yafe she joka huja kanoka mezi Claire singarambao Claire izo sisiri zambao Namjonsa mihibwa komori ni wanama mafani mko hamba ukanabo dezire utido jibu maswala sheja wakati ya ujibu ikazi jaza kufuru na muhemambe kari fedha ila narumwe malaho ya hatu shabatike nkode zike haruma mafedha ya rezo banga joshinda rambe mimgwajelia mimi miuparwa bwana Idi wa Mzahamada Ivesi homjini membwaju ya mitsami huli tizalwa ni mwana Esha wa Msa membwaju ya mitsami huli abolelwe hinu yodo mwando haina mrujo kaujabanu mruna wanese ukaya mimi miuparwa bwana Idi eanzaya yoparo Mzahamada eaza Mzahamada yoparo Ivesi Mzahamada Ivesi tizalwa ni mzaza hangu wamba mwanaesha ikaw mwanaesha woi ya mzaya ya uparo Msa mwanaesha Msa wapia wamembwa juu ebongeka mrungu jobanu mruna vumbuwe mbaba hae neaza ne mzaza hae neaza mbaba hae neaza ani ya vumbuwe makoko besa yoko eliri kubali ya ukana kolisi wakomori shamru jojabanu utujua shinda ya vumbuwe mbaba hae rangu kwa ya juambe ya za mbaba hae mana mzaze mrujwa humvumbua hakamna haramu we ujoka yenda mzaza hae sheba kishokana yekaji mbaya hae ebonge yodele suala la mwando na nzori do jabanu rejibulwa ranzi kamrwa jabanu mrungu jipresente mruna subuti yambe ka mimru fulani wallahi na yojo kamufidi baba sayorjo kubali onokana kweli
siri nyongo hao komori wa hatu mruya jebanu ngamtoreyo ejoko jebanu adori jibu mruna do jebanu yamba mimi miporo desire miporo bwana ida hamada surno desire miporo bwana idi wa hamada mzevesi mzaza hangu yo poro mwanaesha wa mwanesha msa sahiyo rido kubaliana kweli shakar na ujuwari jerivazwa zaru mazerezo zenu au rivazwa mpampapwa ni wana haramu watojuwa wa wazaya ikamsuona atori hamandiyo hukalilo mrungu jo yafaziwa haru mazerezo zenu na abo wavziswa mbebe haho kutumjuwa eboro noto jo mbebe haho hujojuwe ya mbebe haho ngamjo nsamihi babo mimi nsude ya wanru sha ngamjuwao bahanuni niremao wanama mkoni dunga msijo fikiru kabanuti hamara wanru ho tukufu wanyu besha sababisha lelo na kansi vanuda bomnidunga ho ebonge kwezi watukufu komori ranzari mweshelezi zeni rimwambie nukaya ngarjo urudiri rejeze rimwambie nukaya ekamze wa hatu ashirafi hapanga mamerceneri dokawa jewa wane na mamerceneri warengensi hatu ekamze wa hatu mzashirafi hapanga washenzi wazungu washenzi dokawa jewa wane no washenzi ntrado warengensi hatu haukamshenzie wana na mshenzi katili lo wana na katili hamandilo dhalimu lo wana na dhalimu hamandilo daba lo wana na daba hamandilo chakujejo paro na daba liwane na mndu mwenzankili ya wali nujawabu raka ujari mjibuni linujawabu raka ujari mnikeni baba numfikiri hamabanu ngabo wanduwa rao mndu hamabanu weyakalelwe inu ngamdefandewe mbaye zinu yabo mwe hansukaya haina mjoka hanza mwambe ngamjojwa hamba haina mrongo mjoko hanza mrende ngamjojwa urenda shakar na ujwa hamba karna ujwa urenda izajiri hindi ni kwezi watukufu komori zabarindi na azalia jojua yarenge wanru harumwane si wala nzuwani yare mwa goma yatilo mwangu zabarini mwenye baraka Yusufu Muhammadi bwana mze watu mza shirafi mama adu baruani watoto jua henda nzuwani watilo mwangu kwa maza barindi wanu azali hakazondo wanu hindi zabarindi na azali jujua henda mwali yende ya paro o mwali wansipi ya jatula mwau yare mwana makoti yare mwana masama mjibaraka toto jua henda mwali yende atuna mwau zabarindi Yusufu Muhammadi bwana na baruani na neletengo hao watoto jua henda mwali ndio watula mwau izajirindi na mreleza na mjebano mjebdoreleza na mjebano samahani na mjebano mjemdoreleza bakartuelewa karituelewa ukarimwambia nukansi inu ni hatusonsipia inu ya hatusonsipia kabatsi wandu wadu jabanu waje washangaze wandu rimwambia nukana hozia izo nyanzo za hangu hozia nikeka ni heya banu izo nyanzo za hangu shami komrunrumiyo komruntino kredi komrunrumo wanu hatanga wandu wadingu ambo kana bodezire karituelewa wena ndrabo wanu wena wandu wafsaidia haukai kredi yao mashallahu maha watu paro hisa kredi c'est normal parce que nga mwendo garaji hangu sisimbuha mwono heli niko simbuha haina nswararunga mtro kredi ya diero miti mruni rumao wifi haina nswararunga amtsawotsi kaka nili ngamtsawotsi kaka kani vamba nonte kredi ni oneza ajiri ni juweza hangba ni juwe namna njoka ujibweza hangba ewe ngekwezi watukufu wa komori na mkemaki ni bendinsi hatu vanu esha sababisha lelo rito ujuwara jinervera njila nazibani dokabo waziri huzamembwa juu bo ministri huzamembwa juu bo director huzamembwa juu ngartsingohono kana edamu inu hotsokarite damu
ya mesila muno kainu damu ratsanganya yonziro shenge bano nsinu ikairengwa ni makuloshari wallahi rjonjila nasibani wange msido cha banu mwe shangaza wandu msido cha banu mwe shangaza wandu ebanu lelo inu mjoka ujamwambe ukana ashirafi zembana ya henda nezendrongo yafanya zoza mafiti ezabari za muhezanishi haya zabarindi ni za mtiani pefu banu azalie misiri ya swali yo ya baliyawe makameramani ya uweneso ulimengu kange na wandu watu sisingara nzori uweneso kaya ensi ya hatu irengwa ni makrimineli aboraha wallah aboraha ngamjowra uwashaboraha ni wandu mdefandewe mbaye zinu ngamjowra uwashaboraha aboraha nasingar jomwene sanukana ngar jomzidishani urawa kwezi watukufu Komori ngamjon sami ngambe horisala ya dakika mbili bahi kwezi watukufu wa Komori narikubaliano kana si wa Komori swansi pia baba nusikari na rohombi ya uyenga wananyasi hena mrujo kaufanya live vanu ya mru kaonge kinyume nembaye zinu risane risaidilane hamguna mtume rirongoze uwananyasi wafanyao ze live homisiruni riwambie ukana na mkera dhimdoro hambapo misiruni ba yonziro homru dungwa ni nyoha au homru dungwa ni kababo ikawa shijo udhuru mru rihunde tartibu ya usaidilana rihunde namna vanulelo inu karitatu amba ukana hena mdungu joshinda kena mbabombo ya gari mrake nso garini sha ngaboze baraza ho malahoni bamuaminu kana nyoha hatejoka ula msiru ni jihar mwa baraza yoti sawa neka mdungu fanyo live waru mwa msiru omwisomru ajobamba ni nyoha ebonge do sana risaidie wananyasi kaundo wafanyo ze live harumwe misiru kao ilati ndongo nyangu nabo ngamjokana ijokiri bake mru ya bangwa ni nyoha ngabo wa Komoro wenji wajojibiwa shawaliwa siti maadui ya hanyu holiwa siti maadui ya hanyu rijohanza mana banu mimi kanza ndofungwa madzina banu mana wona hamanga mnyaniko thamani hamanga mnyaniko value ride bano kamika dofungwa madzina harumwaze video zangu miufumbwe madzina ikaundo warengensi ya hangu shaholiwa wandu waongo wajiju wao tijomba warudi mbabi ho misiruni banga mjokananga sina wakati ya mvua wakati ya mvua yojokiri wakanyoha wakama bibi menji ya dungu mru hasibabu nganzo ya tawe mvua ebonge kwezi wanama watukufu haina mwanama utoka ufanya live vanu rakubaliano kana si wa Komoringa riko zao neshelezizo wananyasi wanu wadoro hambabi ho marambani mimi ngaminukana obsiku njokanga mfanyo live ya shungani ngamjone sokana ngamwona bwa Komori ngamimembwa juu ya mitsamihuli shinde shiunga ngamwona we marindi kaundo na yawala ngamwona we majimbi kaundo na yawala ilinone so wa Komori kana kweli desiraba angulimo shaho henda harumwa shiunga shawandu bane problemu do mndwenda harumwa shiunga shawandu mndwaru dende hangwa kana ahibi noka jahiba mbahi ndo harumwa shiunga shawandu mana nyode hatwari ni wonao dailoka mnungondo harumwa live harumwa shiunga shawandu omwisomru ajangwa hebi monsi omwisomru anamarwani nyoha mbili omwisomru ya rungwani makalalao ndaru abo ngarijo koza hakanyiwa na nyasi ewa kanda wena waliwani mbwau pasha watilwani mbwa mwanamsho wangu Fatima watilwani mbwa wallah billahi baanga tukoza nono wanuwa Komori hamandasi wanuwa Komori hamandasi wanuwa na nyasi wakahunuriliyo rakawana nembaye zinu zibadili koza badili jekelelo wajahunu shawa onokana ngwako zao zenzaya sharmwa hizo Komoringa bonzaya moshelebwa Komoringa bonzaya wallah billahi ngamjuwao mnabawa mzima wanku wallah tallah ya hoha rali jana
wallahi tallahi mabawa maili ral majana maili yenga mfikiru kana mwanadamu utsufanya hazi mabawa maili ya rali jana mngu toka ya mrandapo mabawa maili ya rali majana maili mngu toka ya mrandapo haikarika radhi baba neza saa nyuvre manyune reve mndu eza sa nyune reve mndu hai zabarindi kamtonzarike wa mezi zabarindi bawa lilo rali jana no lazima rirwa michele wanyina rohombi ni wakomori mridunga wanyina rohombi hai gamanzori la lerife lazima rike wa mezi haukaba wangilo hali ye mwanadamu tsufanya hazi ba wangu lundo ndau haizabarika nyina rohombi no wanaba hamjo ka ujidegaje ni ziyeza za director zinu paske ni wakomori nyina rohombi zabari mtu anzarike wa mezi no kilo nsohole ngira majana mararu kilo ya bawa ngira majana maili na mengo minane ikakar jame ya karna ushindari hundre kilo nsohole rile badi nyina rohombi bwa komori na mribeuhe rangule lwe na mribeuhe banga siyaru mwere nuvo ya hedi mili no hedi mili ya mjota merunle ya kilo nsohole na kilo bawa na ritila gashi wali nyimrende chenye wakomori mtu anda desire yake mezi ya ka harumere nuvo ya 10,000 francs wali nyimrende chenye nyinyi kwezi zembide zitesao zembide zitesao wonge maraba menji wakomori mwaka uridunga maraba menji wakomori mjo uridunga ngamumbo shuleni maraba menji ukasimambia nukana ukaidi unu dabo mnidungao shenge kamsundunga wallahi billahi tijozia na ushukurio wanama wa Chaîne Libre de Comores bakwa jazingara fumvu chashi na ushukurio wanama wa habari za Komori bakwa jazingara fumvu chashi nano wananyasi wa Komora Actualite Komoru Dunia News nano wananyasi wa ASMC Mbeni nguna wabarikiba ya wanikeze mvu bengetsi ndanyi karjajo jabanuri rongowe esha sababisha rirongo hao ndabo ziwatabishao ndabo zishiyao ziwatabishao no yaburaha rimwambia nukana buraha inudensi ya atu wallahi karna ushangaya wallahi kama tujori shangaza beshari tolwe matsoma hili beshari lipulwe manyo rirende hamabule wakomoringo ajua ukana njahana mabule sho siku njoka na mabule yodo siku na pulwe manyo hawani liye haki yangu ya ukanu ndembendunle he haki yangu kwezi watukufu wa Komori ngekwezi watukufu wa Komori finalement Komori wallahi nsujua bwa Komori osiku najoka na mavuna nsujua tijomliba ni nrongo indrini haukawa wallahi billahi ani mtsongeza ngamjihunro vrema nekana jitihadi ya uhebanu hata habo yakanga mdungao za fikira ikaundo mwana mkomori ya nizo wallahi billahi nsujua tijomliba ni njema hindrini bwa Komori honge mze watu mzashirafi ngari hubu shirili yao mwiso mwema na mwando mwema na mjo mwema ujo kombo wensi ya hatu sha dukhombe la tsena ikango ujo ukombo wensi hatu ukejazali mungu yatsi unikeyo shekango joka ukababul baraka rione mai ya hensinu nguna jenawe izo nanzoni mwambieni shasa mahani baba lati wahiti timlahani bwa Komori Tanzani ni jibu suala zima vanu la uone saukana ema opposition kabati ma opposition kartu juwa ze fikira za hao ema namto uribulia rajitam kahindi mananga mono tainu juzi azali haparasha ikundisha hahe hende kawabushirlia mahamwema ngema na matsuribulia rajarabushirlia na mahamuyi
wa 2025 yende mtoto kamribulia jari bushurliana mwaha muyi wa 2025 ezari hunra nizo zarendwa no wana hatu waralwa hitswa shainu alama yokanyiwa hara akati paroza mbabanu kamrumhara kahande hao nonyoha ya hafa wala ila ifu shayurenga bwabwa la pindo hahimi hule hado ikome yaye woneka keja walela keja fa ila ketsudi sa tabonere male pindo hatabone kausa hatabona ila kwelifu na nabire yude za mhundrani zote za mhundrani sheke ikakwelika mtsi wa hara na mtsoribulia si maranya rijitamke haruma za building rijitamke haruma mabango hamade heli mjitamkao mwambezo mwafanya vaturambezo mwamenya indongo inu fasili kwezi vatsino kanari jevanu rudola pizana nganyine nafasi ya hwamba izo mwafanya rikubali ena mribule vatu risojarambezo mwamenya ili swala linu jangu bwakomori na mnijibu bwakomori riwakubalia wambezo wafanya dakor mtapare marhaba mwahalo pitali rishukuria mtia mwenje marhaba ina mribule vatu jarambezo mwamenya sindizo mwajokanza mfanye dizo zafanyiwa mwaja mwamenya ndongo nyangu yaba muaminukana inu enge mkubali ridoka haruma deba ya hena mna inu wallahi karjajo karuma malapizano banu ikanyi wandu mdefandewe mbaezi msoja banu mwamba ukana nga mwamba wezo ikaundo zafanyishiha izo azali ya shinda yafanya manakati na jo shinda zanjezi shana mribule patu jerambezo azali ya menya mjebanu mwamba ukana nga mshukuri yao wana wakomori wawazali ya wabahiza harumweze bursu rishukuria ena mribule jerambe wawazali ya warwa hitswa banu leswala lo jangu na mjebanu mwambe izwa wandu wazali ya wabahiza wende wafanya miso mubonze rikubali rishukuria ena mribule jerambe wawazali ya warwa hitswa swala lo jangu tijau bakomori anamnambe kati jau nirejezele gari dingoni dabalaba he mwana mafardin mwambe kati jau ni garele garindro bama aminukana njagare nai kinyota kote droti titiyandu na mjebanu mwambe zwazali yafanya watu jerbanu jerambe zwazali yamenya banu leswala lo mama aminukana swala nujodoka nyangu swala nujodoka nyangu bwakomori rano jabanu jerdo rido babandrana wimna haramu waikajalelwa wala hahibi wala izori jo omba resilience na mtsojabanu mwambezwa zali ya renda harumwensi inu zenjema shamribu leba tujerambe zembi azali ya rendensi inu ili swala linu lijodoka jangu kwezi bwakomori izodi zona jumtsahani hata dayweri ijohunda wakati rijerdo fanya deba ya hatu sinanyi ni wandu mdefandeo nasiri wandu rire mao ijokirila likuwa nema journalisti rijihunde vazima batina nkode mwambezo azali yafanya vaturambezo azali ya menya ideheli ya mwana mkomori harumwa demokrasi shaka mnauja mwambe ukananga wa demokrasi shamru ya tsirongowe ya tsonesezo wazono masula yabo cheyabo koli nsi shambala hanyu indetsi hatu na mjuwandu mtoka washangaza batsinda si minga mikomori njajua shindwa ni realizi umengo mirandaruza urenga japawa nenzangu maore notsamba nsu henda hawa mwendoche hawa kweli mimi mwana mkomori banu walo ulawa unduze bahati wapashia kabulia nyezi mngu na wanikena bahati nyezi mngu ya wanike marunda benge tsindao ngabo wandu wenji ze fami zao za jodonu kanai nozo kamtuanza zambwa maana tsindami arele wanao maana tsindami ngekwezi watukufu wa Komori amfikiru katikati mlahani ngamumbosholeni maraba menji na utaze sama za hangu eka tirongwa makalima wa Komori wako zao kwa jajibiwa ngamwata usamaha eka tirongowa heli ya lazimu ngamwabosholo marhaba yabo nge hatanda yabo ngarjona na wakati wasatsena eka mgwa benze kala kalmauti ya riza ange yabo ze jama pia salam ahsantu marhaba menji kwezi wanama
garju honano Allah tallah mrati jite Desire denwemfu Faridini dedisi. Ciao. Arjona na wakati wa sasa.